go tsepamise mahlo a hao pitsong eo Modimo a o bitsitseng ka yona. A go tsepamise mahlo a hao matleng ao Modimo a o fileng ona. A go tsepamise mahlo a hao assignmenteng eo Modimo a nang le yona bakeng sa hao. Ha o ka concentrate dinthong tsa batho e re go jwetsa di tla o kgutlisetsa morao. Ha o ka concentrate ditshomong tsa batho di tla o kgutlisetsa morao. Sheba moo o yang teng. Morena Jesu Kriste a bokwa haholo. Le haeba o na le ditjhelete tsa hao o hloka Modimo o namolela. Le haeba o na le baeno ba o ratang o hloka Modimo ho namolela. Ho na le maemo ao baeno ba kekeng ba kena. Ho na le maemo ao metswalle kekeng ya kena. Ho na le maemo ao balekane ba ka o shebang ba beha matsoho phatleng ba re tla bona na o tla fella kae. Ho na le maemo ao mehaisane ba tla re sale re ntse re mo sheba hore na o tla fella kae. Ka ra maemo ao you need your God. Paulo sure ke rapela o go tsebe Modimo beterenyana ho feta maobane. Le haeba maobane ba ile ba o tsheha ba bona eka o hloleile a go tsebe Modimo beterenyana ho feta dillo tseo di fitileng. Le haeba hona le dintho tseo feitseng ho tsona le monsena a go bone Modimo a go mo tsebe beterenyana ho feta maobane. I keep on asking God a ka le bulele mahlo a matjha le ke le mo tsebe le matleng a hae a sa sitweng ke letho. Le ke le mo tsebe le boholong ba hae bo a nang le bona. Ore I keep on. Now why I keep on? Ke hobane to know God o ke wa qeta ho tseba Modimo. O ka mo tseba level 1 ka jeno wa nana ho fedile ho sa no tlo itsenola ka tsela e ntjha a o bontshe level 2 ha o fitla ho yona ebe wa thaba re le bo Modimo o nana ho fedile tsamaya le yena. Ho na le level 3 bakeng sa hao banana ro felletswe tsamaya le Modimo. Ho na le level 4 ho na le level 5 ho na le level 6 ha o dutse ho Modimo. I keep on asking God hore a itsenole ka botjha bophelong ba hao hore o tlo fihlele dintho tsa Modimo tse kgolo lefatsheng lena. Ko re Modimo a itsenole a ntshe version tseo sa di tsebeng, a ntshe bo di-character tsa hae tseo sa di tsebeng ka yena e le Modimo.